Nkatho shimonya mono mutegeri wa Meru TV nonto bwa kugwatarira na bautwe kinya ntuko ya narwa dirikana jojo ni mubango jo Mwekuru Uumume turajo kwejagira ntuko cionthe cia kiumia kwambiria thaa 3 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia ugoro ugwatanirita na uni gatweri kinoti na ntuko ya narwa ngakwera twentuko twentora ya Nkubu Kawendo group ni tugwatanirite nayo ntuko ya narwa araba kwamba kwetha betwira mantu ja maingi ja beye na mantu ja maingi jegie muturire jwao owaja nani tukurirwa gukwira turingeretwe ni majanja faraja premium tea jaja ni majanjara jombete kwithira ja kigwata kana ja kugwata chai ne nkurukie majani jangi jombe ririkana mbagitie ngwate ne 15 grams araomba kwithira okihita kanini just gakuthoka nini ugekira chai ne yaku ne kwamba kwithira kigwata ko tukuthimerete kuringana na mubuko waku na kinduka yonde ore ogeterera akuina ugwe ukomba kwithira ukijagwata ko karibu sana tumbe kwithira tugitana mbere na mubango yetu ntuko ya narwa nana ndi ngako oranko ndakwira au kabere itugwatanirite ne kuru banko bubaka wendo self help group aratumbite kwithira tukiaraniria nabo bongwa nukuona ne kuru bachangamki nkibategana ne kuru babome ne kuru nkatha kwa hivyo ontobunde bure atumba kwithira tukiareria kana tukiareria nabo ukomba kwithira ukithoma kumane kiriribo nonto ome bunde bure bena buna gwa kethira otiojoretie ndaugo aku ukomba kwithira nagwe ugitiojoreria kompa mberetie na mtu gwetwa Alice Gaki na ndege kona ndi na mtu gwetwa Jane Kananu na Joanina Omotho ngona ibakenete na ba erinde werinde komba gwetha taka mutegeri na ro mwere werinde yes ngachokia ngatho mono nontu ni ekuru beride kugwatanira na bautu na gutwira mantu jegie gikundi kiao kwa mtu gwetwa Alice Gaki no twire gikundi gege ngetagwate gikundi gietu gitagwa Kawendo self help group na gikundi kiambiritie gitari nene na nkuruki mono ngacokeria Meru TV nkatho gitumi batureterete mantu jena maana sana nkuruki mono tutwire kuria tukiuragi na atumba gwita Meru TV gatumiona TV ne lakini mwathani no mwega nontu bo tureteri na arua nontu bomba gutukuria bugakuria group yetu na gweta na mbere mono ke kinya miturire yekuru turekuru be na inya twina mantu ja maingi sana tukwenda kuthithia na ingwitikia babu ba Meru TV ingwitikia bugethia buria mwana ati guta support thank you gukurukira kinya majani jaja tujona tutari tukujona lakini mwathani no mwega nontu ingwitikia bugeta na mbere gututethia na nkuruki mono kinya twina mantu ja maingi twendi kwenda ja turemerete. For example, thank you ngugaibwega nontu botucokerie kiure giaku tutekere onge ombe kwithira agitwira gikundi gikianu kiambikana kino kurubungana kiambiririe ri oni marietwa yakwa bitagwa Jane Kinanu gikundi kigietu buga tukiambiritie miaka 15 yethiri nontu miaka 15 yethiri kwa hiyo bambiririe gikundi ki jumla bambiririe mwaka juri ku gikundi giki fikirikana okay bambiririe 2002 thank you gwega na ngukuromba twite na mbere na ndengienda kumenya gikundi giki kienu bwambiririe nontu bwambi idea ijiri we kwambiria gikundi giki kwa kiambiririe nontu bwambi ugitimbi bukwenda kuthithia na gikundi giki kwa marietwa mbita wa Joanina Kinoti gikundi kia Kawendo self help group twakiambiririe tugutegera tuona ekuru betu iba kuremeru itungu gitumwe Mwekuru ajirua nyomba ate kuona Mwekuru agwetwa muraitha Mwekuru mama sibitari gute Mwekuru gwetwa mutegera na ndi twaciunga turi ekuru baba kai
tuothurana ma na turia twetire kwendia yetu kiri ekuru bu bangi ibatungire mukono batwira katugwatane na ekuru tuthithie o gikundi kenda mwekuru wetu ajua twetwo muraithaga mwekuru amama sibitari twetwo muraithaga. Thank you. Na kinya mwekuru aikia mwana cukuru tukamugwatagia guikia tukamuthaira ka muthiga kai o ura tuinya yetu ingana. Okay, bwega rekinje kana no atwere bwambiririe buri antu bangana. Pao tumbuga twambiririe gikundi kitu ekuru o 25 na ndebwe bangana. Thai turi ekuru over 65 ekuru over 65 Okay, nimbia gucererie bo bangi inata imbia tumire bomba kwitha bakeji mbi bwathithiria ina mwako na kanya bomba kwitha bekinya kiria kiaba kucererie mantijaja uciarinde auga bakona itukugwatanira muntu ona untunje weja gikukene kanturene members betu bakona itukumbanira na njewe kethira ina mbice njega muciari wetu mwana eto skuru kethira ni university kana college tukamuthira mbeca ko barabe na unturene bona bauti twina mendereo ja mega ikyo batunjoinire bauti ya ture ja babare abathatu mbere twe kurube na ndaka akabatana betu beja bakona bamambe na mantu ja mega bagatunjoin. Okay, mtu wetu Alice no gutwire imoba imbi iyo yongo na ndipo kuthithia murandi jojo bwena ju kana untu bura buthithitie bomba kuga akika ituthithia untu nibuo tumira matiara ibwega Meru TV kancokia nkatho kairi gitumi batu twina mirandi tuthithitie na nya kwingi twina mibango kwa uja batu twika wendo self group twina itebi bukona tukaririte na kuma au ange twina mibango inye kugura ngari kuma au ange twina mibango inyara tukaraga katwithira turombete oturo. Thank you. Na mwongera nandi imubango joko juju bwena ju mbere juju mibango ya twina juda ai twina mibango ya kugura kiwanja na kugura tent yo mibango twinayo na nande imbi bothithitie ndenda kumenya nande imbi bwene onjarene imbi bigwatirite twina kionjarene twina ite 120 ibyo twina byo twigwatirite njarene cietu na riu ite byango giriko ite biga tukomborithanagia na mwekuru wetu thena kiatho tukamunenkera mwekuru wake ura bweno bono bunenkaira kana ibo komborithanagia kana komborithanagia nya mwekuru tina kiatho kinya ome na uti apart group itumwejaga itumweja ite agaturia. Okay, mtu wetu wa Jane no atwire gite kimwe bukomborithanagia mbeca ingana. Gite kimwe tukomborithagia mumemba wetu ciringi 5 uria uri anani member tukamukomborithia ciringi 10 na nturene yetu itivieta muno. Okay, na alafu mbeca ile boja bona ki cio mbeca butegemeera kana kwi mbeca ingi buthambukirite gikundini giki batio project ya ite tu komborithanagia ite mwaka junde December kinya mbeca cietu tukaga indi kwi mbeca imwe tutigaga gikundine ikiona ndi tukuga batu ya December twathuganagia ite bibi yetu tukona bautongera mbeca no twithire twina tent kana kiwanja ya kiuga kia kugira kiwanja kia gukomborithana gyo komborithanagia tugakarantu ya na arua tukarikanisene. Okay, thank you mtugoto Joanina no atwire gikundi giki kwi untu bungi buthambukithithia kundene kana no murandi jo itiage kana ibwethera bukiuthambia bugitambia kana ni ate ituthaga mbeca tugacoka itwikaga mwekuru neka kuringana na inyewe mwekuru omba kwenye na ngiri ewa keka ekuru bakuba muntu akena magana jairi ageka mwekuru ekuru bakuba egana twakuba ine tuteka 50 gikundi gitu tuteka 50 bweka kumengana tweka kumegana guitia kumegana gwite ono otiki wangu bugite ata nio maximum ariga gwika uti maximum kwa uno kumegana tugwitia lakini tukwinama kinyo kenya na ngiri cia kwithano kawika na ekuru bakendera kuonjorithia angienda gutonya gikundi giki mbomba kwithira nkija ibukike bwetagia mugeni kana itwetagia mugeni kuringana ukarandi guru twagutarira mathabu ukethirwa uratuthithagia urakarite nthiguru otegera gikundi gitu wona kethwa gigeta na mbere kana kethwa gikagwa ukeja gutonya gikundi ne gitu utwire nturene eu ututegete na metho nukarandi guru gatarirwa mathabu na mathabu jaku jethera jaija manene nkurukia
mugeni ura wijite nuntu ja ugo kejore mugeni tutikung'anania na uru ungi nuntu tikoraregete gukuruka gikundine. Okay. Na riu kwi gintu butega kimutigana na mbeca kana kire bukamwitia ibutega Mwekuru uju ethera Mwekuru kithao Mwekuru mwaginthoni miakuri ekuru baginthoni tutegagira kire ibutegaje kwi wabo arega kana kwi wabo arega buga ai tutikwenda ikundine yetu batithege tuona tutibarega muno indi kabeje punishment ira tuwejaga muntu witho wina bio kana witho ikithao kana utikithao tukweja mieri mianka 3 ugitwita kiatho kana mianka 3 ugikoba mbeca gikundine kiu tuambe ukarania na bautwe tumenyanirie na ugwe. Thank you. Riu muntu gwitwa Njeni ri no umbe kwithira ugitwira buga bwina ite ibukwenda tent ibukwenda kieni ibukwenda thia mantu ja maingi imbi oyongo imoyo kana imbi bugwikira sana kai jundi ile kubwina cio untu bwa bugutiikira sana bumba kuona mantu jau bautwe menya ije 2019 na otera kinya kuraja wentu konkulikana itwaragia na ciarindi wetu nkamuria gikundi kiegetu na atetumba kuthithia tukona mbeca igwitwa cia pant itekuriwa nontu tukona ya mbeca iu tukaraniria nwe kamwiri ititwinyiria mbeca iu no itumboost kugura tent kana ngari je tukuthuganirie ngurubu. Na ndikiure gyakwa kirigikari atiri imbi mibango iri kubweneo ya kuona ibu kinyira into bire bukwenda ibu aritie kwi antu bo aritie na bo bari iguru kana kwi ibu kuthithia bona kwi gintu kimwe at least mbere mwaka jojo thira bo kimwe kiacho buigwa atirite thai utikyo tuigwetie batwi no ntunture yetu tukaraya tuthiurukiri gatigati no tukinya antu banene jaba MP bara batwi turingaira kura tutibakinyaira kuthwira tugatigati ya tukiuga Murungu wetu akeja antu kwemwe na mbuga Murungu wetu no Meru TV weja na arua. Thank you. Ngoria mtu ugwitwa Alice mtu tukatwika gute gujundi bwikite iromba rero ndumba kwitira bukigati iromba retu ndini kwenda kwira Meru TV kuringana wendi bwa Murungu nundu uzi Murungu yite ati tumene kwa ubebire bena support pone bombe kuona kila bomba kutuseria twika wendo seo kuru kenda tumba kuita mbere yao nkuru kimono menya kurenda kwambirinya na tent kwa ubebire bena support ya kumba kututeria kwa umwaka nini tumanganite mibango ya kutwika tai sedingira twina shito tetumira ukenda tumba kuoneganira ni mtu kwenda tugatunguruwe no 2019 ikinya kwa bwina saving bwina Okay, mutegeri mwende wa Meru TV ngakwira au nyondo mbakwithira ngikinyia gicigo gitu kia mbere kia Meru TV kia Mwekuru Uumume mudikana mubango jojo tugwatanirite Nekuru banko bubaka wendo group na ukuigua mibango ira be nayo lakini twicokera nyuma ndeka itikuraja inkwenda batwira saving you basiva gatia kana bethara ko bakia fondi ku saving you be na mantu ja mingi inkwenda bomba kwithia betwira twicokera tikana mubango jojo jote junka tumagaritwe ni Faraja Premium Tea majanjera ja kugwata wekira tuninja katwika ja kugwata ko twicokera be na mantu ja maingi jotira reke tukundega chai kagwete kama janja Faraja Premium Tea ikagita katikuraja.